ban dan ini ki perlok tiba support tu kan de you slow itu name slow itu name kom Yeah boy. Dah. DJ rapper ini bertepet bah. Namar balai utip bah. Ni kita meromberai ni kuat sur ayu. Sudah. Xin perlok hampir yang sobai pi share kan dengan video jonga te perlok mentah praterik benai jong November arajar absan tengah bud banle chapo rambrai bangadon program sti ba don ka program jong ki nong rambrai sti te ki lakot yang ada ka ki tim joki ong yiman I sarjas ni ban I ba Dominic Marwin I ba lakot yang te perlok mentah ngalamut banle no te yang ini ya lenti ban ngamo te perlok mentah ngidang wan yang kai hang na ha maulik kalingti banle charambrai te uno slow sundur uno way kila shondi itu kriak kali mah te pisngo gumna try ba pile charambrai oba Oh, sebiang rai. ha jingduna Hai kamera saya belada pi yupat no pat pi seluruh bahan reda penuan poi ha vlog video pat pi laran Deram tama. te uslo gumna ha ba sibit pinyo kendu ikfan sung pi Ya. Stu isbet. tu isbet kendu ikfan ma dedam slow Dai. te mentah ngin ya da linti perlu ru kidang don biang te kin wan biang kham sibet te mentah ru nginang ya linti te to perlu ndapoi hamadan ngan sapen EP kumno ka stage ka long steam ma perlu filaban I bakate ka jaka te kade bit kamadan stage ka donang tehi pat baru kilawan ni tempat ni kinong rambrai la bun ni perlu mentang supaya hang neha rambrai te stage suk kam he ha stage suk kila le ha te ala depan isyaru bat ki kila ai ki tim ungiman te ngala dan mega stage pat kadai ante te kam spangi sakba ru baje kumpul sa perform tipsu kan baje try te bat perform ro ngadon bat ki don bat uwe perlu ro dengan pen EP kam sibet te utau perlu ro de DJ hi dengan sapen EP kam sibet ba ude DJ mana ude na pon ston hi dengan sapen EP ba ude DJ mana ma So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. te perlu mentah dengan pen EP ya utau DJ jongi ude ro senior jonga DJ u bala kam he nga DJ u bala sedang nadu swa ba de na pon ston hi te ine DJ IDI DJ nek ha IDI DJ nek iba sa ha po onoston te ide ru senior jonga nadu miswahi te ila ju perform keleng ru te mentapat ngila ya kolap selang mo DJ nek Yes, correct. te ngila kolap selang te sibet pat sa ya pen sit baik pat ba mo Correct. Super excited ban mon perform hang ne ha. Mau thung marwai rambrai. ha Te ngakot ngawer kat ki badang don kalat kapor kadang don khangjet khansai. Te ngom hawan shene. Have fun, enjoy. Peace. Thank you.
Dah. DJ referee de bertepit bah. Namar balai utip bah. Ni kita orang berai ni kuat sur ayu. Sasngap sibet. Di Kriau and baik sur Kriau and baik. Di sur samla and baik sur ni nare and baik. Nadong sedong sampai no te ya kerjaan bahaya. Ni aku main kado dah kamu ya cak. Yang sebang no. Di kerana bapak ni senang le. Turun siap siap aku main baik. Kenang bu. Oh, sakit menan jujur. Raktai jujur. Right, final ready then. Position. Right. Position. Right. Alright, guys, yeah. Viewers jangan menjemput dari apa cara perai. Semua sur kamajo nomor bar. Halah tahan mana? Flashbone video perai bara. Inside Sham until next time. Kublai Siwon. Perlok mentah kesur cuma kamu cuk. Ada mati supporter jemaah mo. Kini kita nampak ramai. Tapi enjoy namanya. Enjoy. Dan sukumen balat ban yang kena kini lagi supporter jemaah mo. Tiba ni isin kursus. Imajan. Kita supporter kiba view yang apa Instagram. Mentah lamun ban lain no tekiwan ban kublai yang te no kajin sukumen ban dan ini ki perlok tiba support tu kan te you slow itu name slow tu name form yeah boy let's go perlok inside kan biar I next video bye.